Pamirsa kewentenan rumput laut mencampur luwu plastik kepanggih nyemerin pesisiring kedonganan kecamatan Kuta. Pikobet inucap sampun kepanggih dauk awu kuni lintang. Tambis kali seton luwu taler kuningin sampun preside keresikan. Koordinator Deteksi dan Evakuasi Dini Sampah Laut LHK Badung Imadi Gede Dwi Payana Mausang, kuentenan lu miwah rumput laut sampun ketarkayang memargi duk awu kune lintang. Pai ketandane maprakanti sareng petugas kebersihan ring sajoning ngicenen penampen. Dwi Payana ngodarang yening dawag kuentenan lu inucap ring pasisi kedonganan, kuentenan nyani sampun tambis kali daseton. Nanging antuk lu sanewau kepanggih inucap durung sida ketarkayang. Ring sajoning nampenin pikobat inucap pai ketandane ngawigunayang kalih loader sane wenten ring Pantai Kuta. Bages saking DLHK Badung kantun nyiagayang tim kebersihan miwah alat berat antuk nampenin kuentenan lu kiriman. Dawak Oktober warsane lintang lu kiriman sampun akeh nyemerin pesisi ring wewidangan Kabupaten Badung. Duaning kewentenan lu kiriman rawahe mangkin enten dahat akeh skadi sadurung nyane inggih punika sawetara 12 ton saking kuentanan lu sanes sampun karesikang. Dwi payana wadarang yening lu kiriman sane nyemerin pesisi mencampur sareng carang taru plastik miwah sane lianan. Nanging kalahe mangkin ring pesisi kedonganan antuk pinih ka pertama taler kepanggih kuentenan rumput laut. Parwata Bali Pos nguningayang.